Hashize amasaha make cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisezeranyije Antonio Felix Tshisekedi biciye muri Perezida Donald Trump yamubwiye ko igihe cyose azahamagara Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizitaba kandi ko intambara iri kuba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo burasirazuba bwayo haba muri Kivu y'Epfo n'iya Ruguru igiye kujya ku iherezo. Biravugwa ko kandi bakanemezwa ko abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika b'abakomando bahambaye bafite intwaro rurundura indege za gisirikare zishinzwe kurwana zaba izitwarwa n'abapiloti cyangwa se izitagira abapiloti zamaze kugera ikishasa kujya gutanga ubufasha no kwirukana inyeshyamba za FC-23. Bano bakomando baje nk'abandi bagiye muri Venezuela kuzana Nicolas Maduro bakarinda bamufata nta n'umuntu n'umwe umenye icyabaye, bakamuzana makati bakamuriza indege ubwo bakaba ari ifungwa. Wari perezida bamubwira ati bimeze bite sa, wariye sa, waryamye sa, amazi yashyushye sa, ubwo bari kumubwira ngo byuka komanyoko, genda komanyoko, icara ngaho komanyoko n'ibindi bigiye bitandukanye byose bya gisirikare. Arimo arakubitwa n'abana batoya cyane na perezida w'igihugu atazi mu gihe ari perezida ari ku rwego rumwe na perezida Donald Trump, barikiraga ku ntebe y'ibiganiro bakaganira. Ubu ni imfungu irimo iraganira n'abagereza abari gukina ikarita amasaha 28 ku yandi 28. Ibyo ifungwa murabizi, niba utaranafunzwe Imana izabikurinde, ariko nunafungwa utarigeze fungwa uzabimenya. Ubwo buzima Nicolas Maduro abayemwo hari n'abandi ba perezida bagiye kubamwo bagiye gufatwa kubera kwisha inyuma y'intambara iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nk'uko biri kuvugwa. Ubwo buzima bwo kuvanwa ku perezida ukajyanwa gufungwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigiye kongera kuba no muri Afurika. Byagiye biha mu bihe bigiye bitandukanye aho nka Osama bin Laden bamufashe n'ubundi bamukuye mu gihugu yari ayoboye akajya kumufungira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki nibuka zo mwaka 2006 nibwo bamushize umugozi mu muhogo baramuhubanya abayitabye Imana gutyo. Twivugire ku by'abakomando ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bagiye kubona ubufasha buturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse indege zirenga 15 indege zitwara abasirikare zikaba zamaze kugira Kinshasa n'izindi zitagira abapilote zitazwe umubare wazo, ibifaru bitazwe umubare wazo, imbunda inini n'intoya zitazwe umubare wazo, ndetse biravuga ko ari n'amato nka yandi yagiye muri Venezuela na yandi yazgotagose Iran yagiye korezwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, agiye kuvanwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajyanwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibyo byose nta kindi kije gukora no kuzana abasirikare bagahangana kugeza bafasha ahantu bagomba gucukura amabuye y'agaciro bamaze kwemererwa na Perezida Antonio Felix Tshisekedi. Perezida Antonio Felix Tshisekedi n'abaperezida birwaga bavuga ngo ntago ari ngombwa ko ngo kugira ngo ujye gukemura ibibazo byawe ngo ujye gusaba ubufasha hanze mu bindi bihugu, ahubwo abanyafurika bonyine babyikemurira, ibyo bita pakotike no kuyobya ubwonko bw'umuntu. Ubwo bufasha Antonio Felix Tshisekedi yabushakiye mu banyafurika, gusa nta na kimwe byigeze bimuha, nta n'ubufasha namwe bwigeze bumuha nk'ikizere uri kumuha muri kano kanya no kuba na Uvira yaramaze gufatwa n'aba bakomando bakomoka mu Rwanda ndetse n'abandi bakomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'abandi bakomoka muri Uganda. Ubwo bose bihurije hamwe bakajya kurwanya ubutegetsi bwa Antonio Felix Tshisekedi no gushaka gukora ubutegetsi bwa Kinshasa, bikaza kurangira Uvira bayigaruriye. Gusa amasaha make cyane batangiye kotswa igitutu n'urufaya rw'amagambo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibasaba kuhava ku neza cyangwa se ku nabi. Nabo baremera bahava ku neza ariko nta nabiraza. None se ko Perezida Donald Trump yatanze ubufasha kuri Kinshasa akemera Antonio Felix Tshisekedi ubufasha bwose ashaka, nuko nagira ikibazo azabuhamagara ubu Perezida Paul Kagame nawe yaba agiye gufatwa nk'uko n'abandi perezida bafashwe? Ese Uganda yo reka guta Museveni nawe waje muri ntambara yaba agiye gufatwa n'umuhungu we Kaniyo Rugaba uvuga ibyo ashaka igihe ashakiye ndetse uroterana n'amagambo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Dore ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zanavuze ko zigiye gusuzuma imikoranire yabwo na Uganda bakamenya niba izakomeza cyangwa se izahagarara. Ubundi baragira ati ntimuzadukolonize, ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika turabubaha turabemera, ariko niba mwumva ko mugomba gusuzuma kugira ngo nge natwe twe namwe tugumye gukorana muzabisuzume mufate umwanzuro mushaka, ariko ntabwo duteze kuba abakoloni na rimwe ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngo ayikaze reka twumve ku makuru ariko uvugwa hirya no hino ku isi. Twumvize ibyizo ntwaro zamaze kugera Kinshasa, abasirikare badasanzwe n'ababandi rwose bagiye kuzana Nicolas Maduro bakamutwara amaguru adakora hasi, bakamukura mu cyumba cya kindi kibanga agiye kwitsimbamwo gipima metero na metero ku buryo na misile zihaza n'izituritse. Gusa abakomando ba Data Force bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakakinjiramo nta guseka nta n'isura nziza rwose berekaga uwo mugabo, bakamutwara nk'uko ujye bona polisi hano mu Rwanda itwara imboho cyangwa se abandi bajura abakoze ibyaha
bakazamuka bakubita inyuma muri pandagare bakagenda isi yose bareba, uwamuturutse umuhanda wese areba kanaka bagiye kumufunga. Ni nako Nicolas Maduro bamutwaye n'abandi ba perezida batavuga rumwe harimo na Mossad wo muri Iran, nayo ngo ugiye kuzatwarwa gutyo mu gihe atazaba yemeye kwicara ku meza y'ibiganiro. Ikaze kuri Exaf Info News, ngiye mugiye kubana ahangaha nitwa Olivier, kandi buto yanditseho subscribe niba ntacyo bigutwaye, ndetse uza no kujya muri comment y'ibitekerezo byawe cyuko byumva, share, like na comment. Gusa mbere yuko dukomeza ibindi biganiro byinshi, mbere kabanza ngubwire bamwe mu baperezida bagiye batandukanye ndetse na bamwe mu bantu bayoboye imitwe y'iterabwoba babashije guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikaza kurangira nabi, harimo n'abaperezida b'ibihugu bagiye bafatwa bakavanwa mu bihugu byabo bayoboye bakajyanwa gufungirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nko muri gereza ya Guantanamo, abandi bagakatirwa rwo gupfa, imigozi ikahuranya imijosi yabo bikarangira bahaburiye ubuzima, abandi rwose bikaza kurangira bamanitse amaboko bakemera kunegosya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abo ngabo nibo barokotse. Gusa nubwo ari abayobozi n'iyo mitwe y'iterabwoba cyangwa se abo bita ngo ni patrons bazwi cyane n'ingaruka zabo, harimo nka Timothy MC Verti, uyu nguyu akaba n'ubundi avuga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko nawe akaba yarakoze ibikorwa by'iterabwoba ndetse akaba yarisha abantu cyangwa se yisha abantu barenga 168, ndetse umwaka w'1995 bivuga ko ubuzima bwiwe rwose yafunzwe nyuma yaho batanze ibimenyetso by'uko ari we utegura icyaha. Noneho nimero y'urubanza yahanishijwe igihano cy'urupfu mu mwaka w'1997, ndetse yiciwe urupfu ku itariki 11 Kamena mu mwaka w'2001. uwo nguwo barapfuye. Akaba kandi abo mu Bwongereza harimo nka Richard Reid uwo bita cyangwa se umwite ngo The Show Bomb. Uyu The Show Bomb akaba rero yari umunyabritani cyangwa se umunyabritani uri kubyumva ni Umwongereza, akaba rero yarakurikiranweho muri Amerika kubera ibyaha yagerageje gutera bombe cyangwa se bombe mu kirere yitwaje bombe mu kirenge mu mwaka wa 2001, ariko nanone yararashwe n'abagenzi n'abakozi ndetse b'indege, arafungwa nyuma abihanirwa gucibwa mu buhungiro, ndetse afunga ubuzima bwe bwose life sentence. Ahangaha akafungiye muri Guantanamo. Abo ngabo ndi kukubwira nabo ku mugabane w'Uburayi ndetse no ku mugabane wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko nanone reka mbanze nihute nigirire kuri babandi barwanya intambara ndetse barwanya intambara za zindi z'injyana muntu, bakarahira ko nta mukoloni wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ugomba kuzabakoloniza. Iyo harimo n'abo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu bemeye kurwana bakarwanira ku ruhande rwabo, nubwo harimo n'abarwanaga intambara ya jihad bavuga ko ari kurwana intambara yera. Ntabwo nakwibagirwa nk'umuntu witwaga ngo ni Ayman el-Zawahiri, nta muntu utamuzi uyu Ayman el-Zawahiri, umwe mu bantu rwose bakoze ibikorwa, yari umuyobozi mukuru wa Qaeda, akaba nyamara yari umuyobozi wa Qaeda nyuma ya Bin Laden. Uyu ngo yaje gufatwa yabaye mu mitwe y'iterabwoba kuva, kandi yashinjwaga uruhare runini cyane mu bikorwa by'iterabwoba ku isi. Icyabayeho yarafashwe cyangwa se yishwe, information yabonekaga yerekana ko yapfuye mu bikorwa byo guhiga imitwe yitwaje intwaro irimo na Al-Qaeda. Akaba kandi ubitaga ngo ni Andy Warhol Ewalaki, uwo wa kabiri tugiye kumva, nawe rwose wahizwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhera hasi kugeza hejuru. Yari umuyobozi nawe wa Al-Qaeda, kandi uyu yari afite ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi nanone yaciriwe mu mwaka wa 2011 n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'abibumbye, ndetse akaba rwose yaraciwe mu myigaragambyo y'ibikorwa bya gisirikare muri Yemen, akaba ariho yaje gufatirwa, ndetse yahereye kubwira abantu ibikorwa by'iterabwoba ko bitaga ngo ni Ernest James Hunchama. Akaba rero yarafashe mu mwaka wa 2002 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, agahabwa igihe cyo gufungwa ashinjwa gutanga inkunga kuri Taliban. Akaba yaragiye gufungwa ashyigikirwa ndetse n'aburanisha akaba yagiye kuburanishwa n'ubwumvikane, ndetse akaba yaraburanishijwe ndetse hakazamwo kuza ubwumvikane. Abo ngabo nari nunanje kukubwira n'ubundi babanje kurwanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse barimo. Ahubwo reka tubanze twumva abangaba noneho bari abaperezida, abandi rwose bakaba baravuyeho nabi kubera ko bagerageje guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nihuse cyane niwe tugiye kurebera hamwe kugira ngo bumve neza. Ndaza guhera nko kuri Saddam Hussein wo muri Iraq. Saddam Hussein nta muntu utamuzi, uburyo byamenyekanye yari perezida wa Iraq kuva mu mwaka w'1979 kugeza mu mwaka wa 2003 nibwo yafashwe.
nanone urubanza n'urupfu rwiwe yaburanishijwe n'inkiko ndetse muri Iraq ahanishwa igihano cy'ibyaha bya jenoside ndetse n'itorero crime against humanity kandi yaciriwe urupfu ndetse ku itariki 30 Ukwakira mu mwaka wa 2006 yaramanitswe rwose abahungu bari bipfutse mu maso bamushyira mu imigozi yahuranye umuhogo we ahita yitaba Imana gutyo. Akaba kandi wo muzi nka Mali Gaddafi wo muri Libya, uburyo rwose yamenyekanye cyane ari umuyobozi w'igihugu cya Libya mu gihe kirekire kugeza mu mwaka wa 2011 icyabaye mu gihe cy'imyigaragambyo yo mu ntambara ya Libya yitwaga Aluba Spilling yaje gufatwa n'abarwanyi ndetse batamwumvikanagaho neza n'intambara cyangwa se mu ntambara yo guhirika ubutegetsi. Urupfu rwe yarafashwe ndetse yishwe mu ntambara kuva ku itariki 20 Ukwakira 2011 nyuma yo gufatwa n'abo barwanyi nubwo na stations. Ibi ni amateka azwi cyane kuri Gaddafi ndetse wihishe mu mwobo. Sabo ngabo gusa uyu nguyu uruhare yari afite mu guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo ndavuga uyu nguyu Mwami Gaddafi, nuko yaravuze ko yanga abanyamerika kandi arwana intambara za Kisilamu, agafasha imitwe y'iterabwoba irwana intambara za jihad ndetse agahangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nko kurasana mu buryo bweruye, mu buryo bw'ubukungu n'ibindi. Kuva icyo gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangiye kumuhiga akantu kandi kugeza ubwo ziteye inkunga imitwe na n'ubu n'aka kanya byashize igihugu cya Libya mu ntambara no mu n'aka kanya. Akaba kandi igihugu cyitwa cyangwa se igihugu cya Chechnya ni ubwo hari mu mugabo witwa ngo ni Shami Baisevi, akaba umuyobozi w'abarwanyi. Uyu ni yari perezida w'igihugu cyemewe ndetse internationally, ariko yari umwe mu bayobozi b'imitwe yitwaje intwaro mu ntambara za Chechnya mu Burusiya. Ibikorwa yagize uruhare mu bitero birimo ubwicanyi bukomeye cyane burimo nka Beslan School sayica mu mwaka wa 2004, urupfu cyangwa se ibyamubayeho. Yishwe mu mwaka wa 2006 mu ntambara yarwanyemo n'ingabo za leta. Akaba kandi abayobozi cyangwa se abakuru b'imitwe yitwaje intwaro n'iterabwoba terrorist and militant leader. Hakabamwe ubita ngo ni Osama bin Laden ndetse ubarizwa muri Al-Qaeda akanyujeho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwose atatinye no kurasana nayo, akaba umuyobozi wa Al-Qaeda, umutwe w'iterabwoba mpuzamahanga. Urupfu rwe yishwe na Amerika mu gikorwa cya gisirikare muri Pakistan ku itariki 2 Gicurasi mu mwaka wa 2011. Amateka azwi cyane muri Al-Qaeda hafi ku itariki 9 na 11. Akaba kandi nanone Ayana Mali Zawahiri nawe wo muri Keda, akaba umwanya n'umwe mu bayobozi bakuru cyane muri Keda nyuma ya Bin Laden. Urupfu rwe yapfuye mu mwaka wa 2011 mu bikorwa byo guhiga abagizi b'umutwe cyangwa se abagizi ba nabi, nabyo yabifite nko kuboko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba kandi ubitaga ngo ni Abu Omar el-Baghdadi, akaba rero nawe yabarizwaga muri Keda ariko muri Iraq ndetse n'umutwe w'iterabwoba ISIS, ndetse umwanya akaba ari umwe mu bayobozi bakuru ba Al-Qaeda muri Iraq ndetse ahanini bifatanye isano n'ikimenyetso cya ICC, ubwo ni ISIS. Ndetse urupfu rwe yiciwe mu gikorwa cya gisirikare hamwe na Aida mu mwaka wa 2010 muri Iraq. Akaba kandi ubitaga ngo ni Abu Hafsi el-Ahudin, akaba yari Al-Arabu Mujahideen, akaba ari babandi barwanya intambara ya Arabu Mujahideen Chechnya. Emir yari umuyobozi mu mutwe w'abarwanyi ba Chechnya ndetse urupfu rwe yishwe mu ntambara mu mwaka wa 2006. Abu Lahita al-Labi Al-Qaeda ni umutwe wabarizwagamo. Uwo ni uwundi tugezeho, umwe mu bayobozi bakuru ba Al-Qaeda mu karere ka Afghanistan na Pakistan. Yishwe mu gitero cya drone cyakozwe na CIA muri Pakistan mu mwaka wa 2008. Hari undi witaga ngo ni Atiyah Abuba el-Rahman, akaba nawe yarabazwaga mu mutwe wa Al-Qaeda, umuyobozi ukomeye cyane muri Al-Qaeda, ariko akaba yarishwe na drone za Pakistan ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka wa 2011. Abandi bazwi cyane bafashwe cyangwa se n'inzego z'umutekano ntibari abayobozi b'ibihugu, ariko bafitanye uruhare runini cyane n'abo ngabo bandi banafite imitwe bayoboye ya gisirikare ikomeye cyane. Ni urugero rw'abantu cyangwa se abayobozi b'imitwe yitwaje intwaro bafashwe captured cyangwa se bakuwe ku butegetsi. Abayobozi bo muri Al-Qaeda Kahidi Sheikha Mohammadi, umwe mu bateguye ibitero byo ku itariki 9 na 11 afunzwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
akaba kandi uwo bita Abasirikare n'abafunzwe n'abashinzwe umutekano mpuzamahanga Rabizi Bill El Shabi afunzwe ku byaha bifitanye isano n'ibitero byo ku itariki 9/11 nawe akaba afunzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo iyi liste igaragaza Samani ubwo ni izina Sudan, ubwo ni Saddam Hussein perezida wa Iraq, Muammar Gaddafi umuyobozi wa Libya, Osama bin Laden umuyobozi wa Al-Qaeda, Ayman el-Zawahiri Al-Qaeda leaders cyangwa se umuyobozi wa Al-Qaeda, Abu Omar Baghdadi Al-Qaeda ISIS na Iraq, Abu Hafsa Ahadul akaba muri Sheshe militant, akaba kandi Abu el-Layth al-Labi umwe mu bayobozi ba Al-Qaeda, ndetse nivuga Al-Qaeda mvuga ari umutwe w'iterabwoba. Akaba kandi ahitanye Abu nawe akaba ari muri Al-Qaeda Seniors ubwo ni Rahman. Akaba kandi bitagurira Ramadan Sheikha Muhammad Abu Zahiban Labzin bin Aisha bin Bageze Kaida Sheikha Muhammad Abu Zahar Baghdad Labzin bin El-Shab umwe muri Senior of Qaeda ndetse operative. Abo bose bakaba baragiye bahigwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bigiye bitandukanye. Tuzabikorera ikiganiro cyabo. None se aba baperezida bagiye bafatwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagafungwa, abo muri Afurika nabo bagiye gufungwa kubera intambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabaye uzacirwa n'igice cya kabiri. Gusa abakomando ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze kugera muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo.